Hello guys, nkuko mubizi ni DJ Magic Pillar kuri Mula Comedy cyangwa se Pro M. So ndagira mbanze mbabwire rero niba utarakora subscribe ukore subscribe kuko ngubu none ibintu bigiye kwabe. It's a show. Umuntu wese rero utarakora subscribe ndamuganga ari gucekanwa kabisa. Mula Comedy 150. Guma aho mbikwereke uburyo ushobora nabwo kuba wakora subscribe then after none ukabona video show zitarangira. Match wirebera hano kuri iyi channel. Video kuri iyi channel, indirimbo official video, amapiano, trap, hip hop, afrobeat, all nahandi wabisango sibye ahangaha. So kora subscribe. Ndagira ngo rero nkwereke channel itazongera kugucika habe na rimwe kugira ngo nundi wari wese umwereze iyi video atazongera gucikwa. So uraza guys, uraza hano ugiye kuri YouTube igihe ufiteho internet like urabona ko je mfiteho wifi. Ubwo niba uri buze kuba udafiteho wifi wafungura data. So nukuvuga ngo uraza ubwo ku bantu urana je mfiteho wifi n'udafiteho wifi uraza gukoresha data byose nta kibazo n'undi birakora. Ngwino ujyano muri search ubundi usacingemo Mula Comedy 250. Mula Comedy 250 ubifatanye Mula Comedy 250 urangiza uhita usacinga. Numara gusacinga uraza hano urahita ubona channel nyirizina hanyuma uyikirikeho. Ku bantu cyo mbibwira bikabayobera like ngoro nako yakoze subscribe nawe ariko mu gihe waba utarakora subscribe waza nabindi ukahita ukoraho gusa ukongera ukahita ukora no kukazogera ugakora kuri all bikabiranangiye. So kugira ngo ubone video zose ziri kuri iyi channel uraza ukirika no kuri video hanyuma urabona video zose ziriho. Guys ndagira ngo umuntu wese ushaka kwisekera n'umuntu wese ushaka umuziki, amapiano, ibintu byose izi ni indirimbo ama video, ama interview, ibintu bigiye bitandukanye ariyo ama video menshi arimo ama content menshi upfa kuba amaze gukora subscribe ahasigaye ibindi byose uzagenda uhita ubibona. So ndagira ngo ukore share, like, comment ndetse sharing n'abandi bantu bose kugira ngo bagende babibona hanyuma tube grow in a short time. So guys nta kindi ndumva ubwo ngubwo wamaze gukora subscribe ndagira ngo nkwizeze ibitangaza ku buryo mu gihe gitoya cyane imbavu zawe uzabagiye kwa muganga kuzivuza kubera guseka cyane. So thanks, kora subscribe.